Dui jukha borbi pachuak klamalong ingdeng krei troksi botor kikur amai kapaman pon. Botor kikur lake ili karbia khailong setame isi arkli nangkok. Arwe ke pha phansi botor kikur nangkok lu pusi sarsara tum setame chethan bomlo. Lason thak thak si Hauraghat constituency ke perlo dui jukha borbia klamalong setame aningkan wang son thak thak si pininga sengkan le thot setame non ningkreng mate hidia sai ka chutikia por nang le lupusi arwe ke phapona sai mate botor kikur amai paman ponlo bangso amai long alohia man pen kisan be la pen ka prek ke the ki dinga tum setame chetong dun Phuluni pen mirjeng hanse report Karbi Daily News. Si social media apitu lumpan nili lam na pacin dia prang kadom pajirik lo kadom. Nili tu labangso botor ke kulke pining indeng kri toksi lep muncul kali. Nili tu han ningkan suri hinira nerkep aningkan pen pining an indeng kri toksi anil tum talon. Ini singkana mangke indeng kri proxy anang choklo. Tangte kepipan si botori kurpu kipudam lan ang lihin ng pan pachini. Botori kurpu nilitum dan tumana pachini ji. Ilitum kar sokar bitung ke non uwe kimile la botori kur la pukali. Ilitum ha pithe kang dup long le kang duhut pen. Chukhi chokha hala bangso ke ilitum thoi pukaibe inglong. There nampi pubang there chiklusi bang. So here's here's announcement for the judges. I would like to request Sangpi Rohila Tharangpi, Sangpi Purnima Kilingpi and Sangpi Hunmili Miliki. I request them to come as soon as possible. Sangpi Purnima Kilingpi, Satos Tamidap, Pangjalongan Kebangja Pachning Iglong. Sokar bitung ke ma inglong tame and also I would like to request all the participants who will be performing tonight, I would like to request them to come to us as soon as possible to give their name. And also first, I would like to request Ceramical Group that is from Montimungarong. I would like to request them to be ready for their performance. And next it is Rashmili Group. So for them also I would like to request them to be ready. Thank you. And for the last, I would like to request judges. Bangsa botor kikur kecepat kikur mangke nil tum la dhukha hawar prai rong prehini do la bangso rong prehini arat rum nil tum chingwa chingsai pensi koson na sil tum botor kun purponai ma peneng bangke pura so chingwa chingsai po la chingwa chingsai det pensi nil tum chirung cerek la penke komar phansi katharpu ke pamanjima pen katharpu ko piakam se klem jima pulhai dogwe nil tum rong prehini arat tum chingwa si la so botor kikur talong pon Song si pininga song ahok lo nil tumangke pining klem soji lepukali kewang helang ingdeng trainer kep stame nil tum pining ko an ma alir acham kedo lan se alir alon si piponji lapen ke choklim botorikur kurponji han kadok weta nil tum lo ponji pusi nil tum chingwai lo tangte nang tum tiripia mahin pen komane pan kacurui ning hang pon sondoma nil tum tirihin bang curu pon kela pulo nalitum social media bitung pen apan penceng lok niltum dak botorikur indeng kri proxy along nang kicerap na citudun dorde popi bidi sore na pitum anapan niltum kecuru nikah tangte pinilo niltum pinila indeng kri proxy botorikur asai kedeng ponke kecengsi ada porpai kri proxy niltum dondring pudat pen putot aku hongjaing pulo proxy racitim lapen nipai porpai proxy racitim penceng honjaing pudat pen niltum botor kur alama pangjarlo botor kur ma alama pangjar det pen niltum kicikimuang deng pono tangte non ahok niltum non kewang miwi kimitum pan niltum bidi sore thalum pon nining hang lapen tu par clip hejo botor kur pipisi kinang jima pan lo chotong nai ma Gurmatha chotong nai mante dak niltum totang tenon niltum
botol kuralun Indeng kek toksi pinung is ve sargipla labang sonung kana man lilolong ini tu tengkia prang prang sayang deng mati ini tu majai meg dulang labang ke aktor ni pen ke kan lim somara phar lapen akithia phar